Izumitelj in utemeljitelj svoje metode zdravljenja z bioenergijo Zdenko Domančič že več kot 30 let zdravi ljudi. V Sloveniji so po pomoč k njemu vrsto let hodili v Kranjsko Goro, zadnja leta pa na Bled, kjer s svojimi terapevti sprejema ljudi iz celega sveta. Zdenko Domančič je svoje življenje posvetil preučevanju in ustvarjanju te metode, za katero pravi, da je najbolj učinkovita od vseh metod zdravljenja na svetu. Domančičeva metoda zdravljenja z bioenergijo je bila znanstveno preverjena in potrjena v mnogih znanstvenih ustanovah po svetu, tudi v Ljubljani, Zagrebu, Kaliforniji, Izraelu. Najboljši kritiki njegove metode pa so bolniki. Pri Zdenku Domančiču se je do sedaj zdravilo že več kot 1,5 milijona ljudi. Med drugim je dokazal, da rakave celice po njegovem obsevanju z bioenergijo lahko odmrejo, zdrave pa živijo. Dokazal je tudi, da je gangrena ozdravljiva in da se z bioenergijo lahko ozdravi še vrsto drugih bolezni. Zdenko Domančič je seveda poseben človek. Ni le eden izmed najboljših zdravilcev na svetu, ampak tudi človek z veliko karizmo, ki začuti drugega človeka. Poseben je tudi zato, ker svoje bogate izkušnje in znanje, ki ga je pridobival celo svoje življenje, deli naprej svojim učencem in jih izobražuje v dobre terapevte. Zdenko s ponosom pove, da mu je prav pred kratkim uspelo ustanoviti šolo na Univerzi na Reki, kjer bodo njegovi diplomirani terapevti lahko nadaljevali šolanje tudi na 4. stopnji. Gospod Domančič, lepo pozdravljeni. Dober dan. Vaša metoda zdravljenja je zelo uspešna. Nam lahko poveste, zakaj je tako učinkovita? Gledajte, ona je sa područja znanja, bilo kojeg, pa i medicinskog, revolucionarna. Dakle, dolazi sa potpuno druge strane načina razmišljanja, zato je efikasna. Ona je kvantna, pripada kvantnoj medicini, energetska. Meni je uspjelo da na jedan način dođem do te metode, to je trajalo dugo godina, da je usavršim, da je primijenim i na kraju da je znanstveno odbranim. Sve to skupa je rezultiralo ustanovom koju sam dobio. Iza ustanove stoji Ministarstvo zdravlja i Ministarstvo znanosti. U Europi postoje samo 2 ustanove takvog tipa. Jedna je u Berlinu, dakle, posvećena Rudolfu Steineru i homeopatima, i druga je ta moja ustanova koja je počela sa radom pred kratko vrijeme. Zakaj pa ste se odločili, da vaše tako bogato znanje tako nesebično prenašate naprej svojim učencem? Gledajte, ako čovjek dođe do nekog višeg znanja, a nije ga spreman dijeliti sa svojom okolinom, onda ga pred Bogom nije dostojan. Znači, znanje nije naše. Mi samo dolazimo do znanja. To znanje je stvoreno davno. Dakle, u momentu kad čovjek shvati i dođe do nekih istina koje su negdje bile, da kažem, zamračene kroz stoljeća, onda je dužan to dati ljudima. Jer u svakom slučaju, ako ljudi mogu imati velike koristi od nekog znanja, onda je onaj koji je do znanja došao definitivno dužan da to ljudima i preda. No, na teh vaših seminarjih se učenci naučijo metode in tehnike zdravljenja. Ampak kaj pa še mora imeti nekdo, ki želi postati dober terapevt?
Gledajte, ljudi se po svojim sklonostima i znanju i nekakvim prirodnim afinitetima razlikuju. Dakle, dobar vojnik je onaj vojnik koji je u stanju da u što kraćem vremenu ubije što više neprijateljskih vojnika. To je definicija za dobrog vojnika. Dakle, neke druge predispozicije njemu nisu potrebne. On je, dakle, školovan da ubije u odbrani ili napadu. Dakle, vidite, jedan dobar terapeut možda ne bi bio dobar vojnik. Znači, razlikuju se ljudi po afinitetima, po sklonostima, po željama, Dakle, od jednog terapeuta se uvijek očekuje da to što radi, radi zato što to voli. Da to radi sa željom da pomogne, da ta želja iskrena i da uživa u svom poslu. Takvi će uvijek uspjeti, u svakom slučaju, gledajući metodu koju sam stvorio. Dakle, da sa uživanjem, da je sretan, da pomaže bolesnom čovjeku i da to radi sa ljubavlju jednoj vrsti uživanja, tako kažem. Ampak po novem se šolanje s tretjo stopnjo izobraževanja oziroma z diplomo še ne konča. Gledajte, naravno, sve dok institucije, pa i europske, dakle, nisu dobro otvorile vrata, između ostaloga i moje metodi, nije bilo moguće da se jednostavno dobije licenca bez institucije, bez ustanove. Sada imamo ustanovu. To je visokoškolska ustanova za školovanje mojih budućih terapeuta. Dakle, to je program cjeloživotnog obrazovanja i bit će doktora znanosti koji će na mojoj metodi doktorirati. Tek sada mi možemo kazati da sa 4. stupnjem koje uvjetuje Europska unija, dakle sa predmetom etike, potrebna je u ovom poslu, fizike, zbog energije, dakle potrebna je, nešto menadžmenta, da bi znali kad dobiju licencu, kako otvoriti ordinaciju ili kliniku. Sigurno je da će to biti potrebno i da je velika stvar da će ta licenca biti dovoljna da se otvori ordinacija ili klinika svugdje, de facto u onom dijelu, interesantnijem dijelu zapadne civilizacije, kažemo to tako. To je Izrael, Amerika, Kanada, Australija, Novi Zeland, čitava Europa sa Švicarskom, Unija sa Švicarskom, Rusija i Japan. Da ne ulazimo u teme zašto Japan i Rusija, radi se o znanstvenim kontaktima koje su u tijeku sa njima i eto, to bi bilo to. Znači, vrijedi taj 4. stupanj završiti, dobiti zvanje i moći se zaposliti de facto po onom interesantnijem dijelu svijeta. No, da se vrneva še malce k seminarjem, tudi sama sem bila na vaših seminarjih in meni osebno so bile neprecenljive vaše misli, življenjske resnice, ki ste nam jih pripovedovali. Se vam zdi, da bi vsak človek moral slišati kakšno tako vašo misel, resnico, če bi želel izboljšati kvaliteto svojega življenja? Gledajte, postoje ljudi koji jednostavno nisu u stanju razumjeti način razmišljanja onoga drugoga. Kada se kaže ono si što misliš i živiš, mnogi neće razumjeti šta sam time mislio kazati. Jer mnogi ljudi sebe ne vide u onom realnom. Mnogi ljudi ne vide sebe onakvima kakvi oni uistinu jesu, nego žive u iluziji o eventualno svojoj pameti, dobroti, sposobnostima. Tako da ja se uvijek obraćam
u svakom trenutku, ne svima, nego onima koji imaju uho da čuju i dovoljno pameti da razumiju. Prej smo se pogovarjala, veliko tega že vem, ampak ogromno ljudi iz celega sveta je že pri vas iskalo pomoč, veliko ste jih pozdravili v vseh teh letih. Med njimi je bilo veliko takih in drugačnih ljudi, tudi zdravnikov, mogoče celo takih, ki so bili skeptični do metode vašega zdravljenja. Kaj pa potem, ko ste jih pozdravili, so spremenili mišljenje? Pa gledajte, i zdravnici su ljudi. Gledajte, u svakoj znanstvenoj provjeri koju sam ja radio sa njima, sam ih potukao. Dakle, imali su šta gledat, vidjeli su rezultate moje metode. I ništa se nije mijenjalo, valjda je bilo potrebno vrijeme u prostoru, da jednostavno dođu u situaciju da nemaju gdje. Da nemaju više snage, da se opiru, dakle, isključivo i samo iz vlastitih interesa. Ili interesa njihovih mentora iz farmakoloških tvrtki. Gotovo, to vrijeme je prošlo. Ne možemo govoriti o neizlječivim bolestima koje se neuspješno liječe. Ako je nešto za struku medicinsku neizlječivo, onda bi trebali prste dalje od tih pacijenata. Jer ako liječite nešto, a ostaje i dalje neizlječivo, to znači da eksperimentirate, da se igrate sa teško bolesnim ljudima, što je sa etičke strane neodrživo. Gospod Domančič, na vse zadnje ste že omenili, veliko vaših poizkusov je bilo znanstveno dokazanih. To drži? Apsolutno. U Sloveniji sam ja punih 19 godina i na svaki upit znanstvenika, dakle liječnika, znanstvenika sa Jožef Štefana, Biona, na elektrotehničkoj fakulteti smo radili eksperimente. Na onkološkom institutu smo radili eksperimente. Dakle, sve je to prolazilo opet kroz institut Jožef Štefan. U svakom mom eksperimentu je netko mogao vidjeti nešto što prije nije znao da postoji. Kad je medicina u pitanju, u svakom mom eksperimentu, u Sloveniji, u Hrvatskoj i po čitavom svijetu gdje sam ih radio, uvijek sam dokazao da sam na području neizlječivih ili jako teško liječivih bolesti superiorno sa svojom metodom u odnosu na ono što oni rade. Dakle, moja malenkost je uzela sebi tu slobodu da to kaže i to ne prvi put. I to oni znaju. Ne znam da me pratite. Gledajte, samo ću vam se nadovezati na ono pitanje prije. Šta oni misle? Koga briga šta oni misle? Danas je stvorena ustanova sa, dakle, dozvolom ministarstva u kojem je inkorporirano i Ministarstvo zdravstva i Ministarstvo znanosti. Dakle, šta je neko nekada mislio je apsolutno nonsens. Svaki ima pravo misliti šta hoće, a ja mislim da će gledalci razumjeti šta je ustanova u kojoj dvije važne funkcije obnašaju dva bitna ministarstva. Meni je bitnije Ministarstvo znanosti nego Ministarstvo zdravstva. Dakle, to Ministarstvo znanosti bi trebalo davati odgovore koje ovi u Ministarstvu zdravstva neće moći naći. Lahko mogoče na koncu poveste še nekaj besed o vašem fascinantnem zdravljenju nadaljavo. Za jednog normalnog čovjeka je daljava nešto udaljeno od njega. Međutim, kada mi radimo na daljinu, to je taj izraz na daljinu, onda moramo znati da je osnova Einsteinove teorije relativiteta de facto priča o brzini prostiranja energije kroz prostor. Pa se recimo znanost razvijala poznavajući negdje brzinu svjetlosti. U ovom kontekstu kreativna misaona energija se prostire daleko, daleko brže. Toliko brzo
da nema vremena. Ako je recimo odavde sada do Sidneja od 2 do 500 sekunde, to je maksimalni kontakt. To za poimanje vremena u našem razmišljanju nije vrijeme. Sekunda nije vrijeme, a kamoli 500 sekunde. A Einstein je dobro primijetio da ako nema vremena, nema ni prostora. Prema tome, ako ja memoriram, dakle, osobu i počnem raditi na njoj, onda je tako brzo kontakt između mene i osobe koja je recimo u Sidneju, je tako brz da nema vremena, ali tada nema ni prostora. Što znači energetsko tijelo te osobe je kao na displeju predamnom. Dakle, u tom trenutku ja radim na toj osobi, a ona tamo daleko osjeća svaki pokret moje ruke i to je to. Malo je čudno, ali u praksi vrlo, vrlo jednostavno. Dakle, vrlo brzo se čovjeka nauči da počne funkcionirati na taj način, jer je prirodan, čitav taj sistem je iz prirode proizašao. Sve što je iz prirode prihvaćeno je jednostavno. Samo komplicirani ljudski um napravi cirkus iz onoga što priroda daje na ovakav način. Gospod Domančič, hvala lepa, da ste si vzeli čas tudi za našo oddajo in mogoče čisto na koncu kakšna lepa misel za naše gledalce, ki jo rabimo vsi v tem času. Ma ja, mislim da je jedna misao poprilično lijepa, da uvijek moramo paziti na ono što mislimo. Misao je kreativna. Čim počnete misliti, negdje se počne u ovoj dimenziji događati. Dakle, ovaj hotel lijepi u kojem se nalazimo, on je negdje nastao. Najprije nastao u mislima arhitekte. Šta ne? Tu je došao neki arhitekta, pa je osmislio hotel. Najprije nastao u mislima da bi se taj arhitekta pozabavio sa projektom i ubrzo nakon toga počeo se pojavljivati u našem materijalnom svijetu. I mi smo tako stvoreni. Dakle, i mi smo na isti način, istom energijom stvoreni. Tako da čovjek mora paziti ukoliko misli nešto nepošteno, nekorektno. Bilo bi dobro da ide malo trčati. Ili da popije 4 deci crnog vina. Da se oslobodi tih misli koje su negativne i nepoštene. Ne da bi pomogao drugome, nego da bi sebi pomogao. Jer zlo generira zlo, dok dobro uvijek generira dobro. Kaj ste vi prišli na prvo stopnjo izobraževanja? Iz čiste radovednosti, moram kar priznati. Včeraj sem zaradi tega, ker je imela težave, pa po vseh mukah okrog medicinskih zadev, nismo našli odgovora in smo pač za njene glavobole našli odgovor v bioenergiji. Pole pa še mene to začelo zanimati, zato sem tu. In kakšni so prvi vtisi, občutki? Ja, no, to je čisto en drugi svet, tako da moram reči, da sem zelo presenečena, glede na to, da sem z medicinske stroke. Za radovedne ljudi je pač to nekaj super, no. Zadovoljna sem, res. Kako da si se ti odločil za tale seminar? Hecno mora zgledati to, ne? Ko tako snemata, pa nekdo maha od zdaj, pa ne vem jasno. Tudi televizija kot medij ima svoje omejitve in zdaj ne morem tega prenesti, kako se to čuti.
moja odločitev, zakaj sem tukaj, je, ker me je nekdo premaknil na mesto, brez da bi se mi dotaknil, sem rekel, to se moram probati, da vidim, kaj to je. In potem skozi take trike, kot je psihokineza, ti prideš do tega, da pa dejansko pojmi, kot so aura, ali pa čakra, ali pa tak, niso nekaj izmišljenega, ali pa niso nekaj, kar velja samo za Indijo. Tako da Domančič ima ogromno izkušnje in znanja in upam, da bo nekaj padlo na mene. Zdaj ne bom nikoli profesionalni terapeut, ker pač imam drugo kariero, ampak če lahko pomagaš komu tam blizu tebe, ki ima težave, pa to je čisto druga zgodba. Moja babica komaj čaka, da se tega naučim. Psička pa še ne ve, ampak bo tudi dobra porcija. Kaj ti je bilo najbolj všeč v teh 3 dneh? Doslej? Najbolj mi je všeč, da te stvari zelo hitro tečejo, ker ko ti gledaš te terapeute, ki imajo 15 let pa več izkušenj, si misliš, ok, mogoče sem kako črko od tega abecede naučil, ampak črkoval pa ne bom. Danes je tukaj drugi dan in ljudje že čutijo recimo moje delovanje na njih brez dotika in to je presenetljivo, no? V redu je. Zdaj govorim tako fasciniran nad tem, ampak ko ta prva fascinacija potihne, potem tudi se mi zdi, da bom pa to z veseljem tako v dobre namene uporabil. Kako gre danes? Super, po pričakovanjih. Kaj ste delali? Učili smo se osnovne tehnike, te metode, pač vadili smo. Kako to, da ste se vi prijavili na tale tečaj? Ja, to metodo poznam kar nekaj časa, nam je pomagala v različnih situacijah, različnih boleznih in sem se odločila, da tudi s to metodo lahko svojim najbližjim pomagam. Zaenkrat najbližjim? Družini, ja. Kaj pa potem? Ja, bomo videli, kaj bo čas prinesel, ne? In ste navdušeni, že razmišljate, da boste šli tudi v drugi tečaj? Ja, razmišljam, ja. Kaj pa je tisto, kar vas je najbolj presenetilo na tem izobraževanju? Mogoče koliko ljudi to zanima in koliko ljudi že to ve, kaj sploh to je in v bistvu, da delajo na sebi in delajo na tem, da se skušajo sami pozdraviti. Povedali ste mi, da ni tole vaše prvo izobraževanje. Ne, to je dejansko to drugo. Že pred mnogimi leti, ko je gospod Domančič v Kranjski Gori pričel seminarji, sem se prijavila, tako da sem bila med prvimi seminarci, ki so končali prvo stopnjo. In potem sem to uporabljala v domačem krogu, nekaj časa, pa je pa prišel čas, ko sem nekako opustila in zdaj bi pa zopet rada, ker imam vnuke, ker imam moža, ki bi potreboval dodatno nego, pomoč, pa mamo tudi, tako da sem želela obnoviti to znanje. To je to. In kakšna je razlika od takrat do danes, mogoče na teh izobraževanjih? Ja, moram reči, da se mi zdi velika razlika, da so med tem to zelo profesionalno začeli izvajati, da so predavanja Stipeta zelo sistematična in sem vesela, da sem šla, ker se mi zdi, da mi je marsikaj zdaj tudi bolj jasno, lahko si zapisujem zelo natančno, tako da mislim, da bom lahko doma sama potem po teh navodilih tudi izvajala zdravljenja. Posebno pa sem vedno uživala in še zdaj, ko poslušam gospoda Domančiča. Toliko življenjskih modrosti, ki nam jih on pove, vedno nekaj novega odnesem, nekaj novega zvem, drugače razumem. On je res velik človek. Kot vem, vi že delate terapije, zakaj pa ste potem danes kljub vsemu še enkrat na prvi stopnji? Jaz sem prišel na obisk, ker smo vedno vabljeni od inštitucije, da tako rečem, Zdenka Domančiča in vedno mi je všeč zaradi tega, ker vedno slišim kaj novega, zato ker gospod, naš učitelj vedno pove res kaj novega, zato ker vedno odgovarja na vprašanja, ki so naključna. Zraven tega srečam polno ljudi, ki jih tudi že odprej poznam in dobesedno jaz se tukaj napolnim. Imam en taki mini kratek dopust, jaz prijem vse 4 dni, ne samo danes.
In kakšna je razlika takrat, ko ste prvič poslušali ta izobraževanja in danes, ko že precej veste? Ja, to je neprimerno velika razlika, ker prvič je to milijon informacij, dejansko ne more slediti. Praktično vidiš samo svoj zvezek pa pisala, zdaj pa opazujem ljudi in je zelo zanimivo, res prijetno. Gospod Mernik, kako ste zadovoljni s seminarjem v Mariboru? Ne vem, če je izjemno dovolj dobra beseda za ta odziv, ki smo ga doživeli ob organizaciji tega seminarja v Mariboru. Pa ste pričakovali tako velik obisk, odziv? Nikakor ne. Odziv je bil res izjemen, kar kaže, da je metoda gospoda Domančiča sama po sebi tudi ena izjemna stvar. Kaj lahko poveste vsem tistim, ki zdaj niso mogli priti na ta seminar, eno veselo novico? Lahko povem vsem tistih, ki jih to zanima, da bo zaradi velikega interesa naš učitelj ponovno v Mariboru še to leto, in sicer 5.12., ko bomo ponovili seminar prve stopnje v Mariboru v hotelu Habakuk. No, v hotelu Habakuk pa se zadnje čase nahajate tudi vi, pomagate ljudem. Tudi pri vas dobijo kakšne dodatne informacije, kje vas lahko poiščejo? Mene lahko najdejo v času mojih terapij, ki jih izvajam v hotelu Habakuk v Kristalni dvorani. Pomagal jim bom vsemi informacijami, kar se tiče vprašanj za bolezni, za terapije in pa seveda tudi z informacijami glede samih seminarjev.